Assalamu alaikum hurmatly dostlar, biz kanalımızda soranışlar boyunca Toyota Alphard unası soraganlarga koldan gelişince tartıp berебиз bazarda. Ээси жоктордун telefon nomerini көрсөтөбүz. Кызыккандар өзүңүздөр çalıp сурайсыздар. Бул Alphard 2007 жылкы 3 объем telefon номерлери көрсөтүлгөн. Номерлерine çalıp malumat alsanızlar bolot. Toyota Alphard seri sivetте 2003 жылкы 3 объем telefon nomerleri көрсөтүлгөн. Alphard сурагандар çalıp байланышсаңыздар болот. Toyota Alphard ак түстөгүсү 2005 жылкы 3 объем $12.500 экен баасы. Telefon номерине çalıp сурасаңыздар болот. Дагы баалашасыздар. Баасын жазып коюп тур, $12.500 дейт. Alphard. Kamı var mı? Var. Kıyla tuş veresin, cazıyla. İşte tuş veriyoruz. Keçine. Dokumenti Armeniyanıka. Bular çıkmaydı da uçottan ha? Çıkmaydı ha? Probeye kança? O salonu. Probek 191.762 eken, hurmatly dostlar. Salonları mına şunday eken. Alphard. Mına dostlar, Toyota Alphard'lar ak sivetте. Çetinden suray berебиз. Bul 2007 жылкы eken, 3 объем $14.000 eken. Baaсын көрдүк. Кызыккандар сурасаңыздар болот. Alphard. Бул экинчиси дагы ак светтеги Alphard. Armeniya 2003 жылкы 3 объем баасы $13.000. Баалар мына шундай экен достор. Alphard'тарды мүмкүн болушунча базарда кыдырып издеп таап силерге тартып бердик.